Konačno, posle 100 godina. Pogledaj, počinje The Last of Us na Sony petici i postavljeno na hrvatski jezik, tako da ne mora se mučim sa prevođenjem teksta. The Last of Us, Left Behind, opcije, šta je ovo? Odigraj Don't pogledaj. Ja, The Last, dobro to ne, za kasnije, opcije, to je sve ok, dodaci, taki dodaci, galerija, dobro, to ne treba ništa. The Last of Us, nova igra naravno. Istraži, proživno. Ajde, ovo lagano, da se ne ubijamo. Isključeno. Start. To. Ne mora baš ultra lagano, ali da ne bude ni teško. Seriju sam gledao, serija je vrhunska, ali pošto je serija napravljena po igri, mislim da će igra biti bolja. Grafika već vidim da je opasno žestoka. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Kako je dobro što je ovo jezik koji razumete čitati. Razumem i engleski, ali ovaj mi je nekako lakše prirodniji da pratim. Crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. Opa. Your birthday? Pa, hvala čero. You kept complaining about your broken watch. So, figured, you know. You like it? Honey, it's nice, but I think it's stuck. It's not. What? No. Oh, ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. Sve vidite, svaki detalj na ovoj ogrlici. Baš su ovo sad dostigli visok nivo što se tiče grafike i uopšte ovog vizualnog prikaza igara. Stiglo je na nivo animiranog filma. Mislim da je ne samo i ovako ovim cut scenama, nego i generalno gledano u samoj video igri. Nema više razlike između cut scena i video igre, ludilo totalno. Hello? Sarah, honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. Uncle Tommy? Pre mobilnih telefona vreme. Hello? Dawn of the Wolf. Vidi ovo odrazu u ogledalu neviđeno. Kako je ovo dobro, nisam sad. Znači, bukvalno ste ušli u cut scenu. Gledaj se da ovo, vidiš ovdje sve ovo šta ima na polici. Šta su ovo neke igračkice, gledaj ovo. Sve vidiš, ovo je aviončić papira. Koje su knjige, malte ne možeš naslov da pročitaš. Drakula dole. Evo mini linija nekad bilo, ovo su 90-te, pa da, pre ovih mobilnih telefona. I tu je i CD. Čekaj da imamo ovdje. Ima li ovdje još nešto da se prouči? Nema, osim ovoga ovdje. Ajde, šta to? Pregledaj. Čestitamo. Šta je koga? Kako se otvara ovo sad? Otvori. Ali već ovo nije na srpskom, čekaj. Kaže, sretan rođendan, dragi tata, da vidimo
nikad te nema, mrziš glazbu koju ja volim, prezireš filmove koji se meni sviđaju, ipak nekako uspevaš biti najbolji tada svake godine. Kako ti to uspeva? Srećan rođendan stari, volite Sara. Kako je ovo dobro, nekako mi mnogo prirodnije ovo da ovako pročitam, vidi stari televizor. Sa videorekorderom gore. Nadam se da će to postati standard. Da će biti svi jezici hrvatski, srpski, nekad to tako i bosanski, crnogorski. Jojče, sad opet možda čitaš i ovdje šta je pisalo u novinama, možda se vidjeti datum. Pazi ovo kako se vidi dobro. Admitted, a ne, već ovdje, čekaj, pregledaj. Texas Herald, porast 300% zbog misteriozne zaraze. Veliki porast prijema bolesnika u lokalnim bolnicama. FDA proširuje popis zagađenih usjeva, očekuju se golemi opozivi, istraga Uprave za hranu, lekove u usjevima poticajno zagađeni ples nastavlja se diljem zemlje. Početni propisi distribuirani dobavljači širom zemlje, upozoravali su nas na usjeve uvezene iz Južne Amerike, međutim sada se propis proširio na Sjedinjenu Ameriku i Meksiko. Oko svoje Policija trgovina očekuje se da će FDA objaviti prošireni popis hrane pod njihove nastavka treće stranice. Poludela žena ubila muža i još 3 osobe. Ovo je koji kod nas. Sandra Rivers. Piše li ovdje datum? Kao tamo imamo vrijeme u gornjem desnom ćošku, ali ne možeš vidjeti datum, čoveče. Šteta. Šteta što ne možeš vidjeti datum, ali dobro. Daddy? Gdje je dadi, dole ili gore desno? Ima li ovdje šta? Nema. Možda je ovdje. You in here? Where the heck are you? We've received reports that victims afflicted with the infection show signs of increased aggression and Everybody out of here now. There's a gas leak. there seems to be some commotion coming from Wow. What was that? Mesta L3. Opa. Oh god. Kako su ovo dobro radili. Ovo je brutalna igra. Brutalna igra. Pokušat ću da pravim ove videe da ne budu predugački, da ih seckam na 10 minuta, najduže 15. Ali ovo je, kako je ovo interaktivno i dobro. Pogotovo ova grafika, ovo je, gledaj brodski povod. Kako ludilo. Evo policiju, sve, ugođaj i doživljaj je nevjerovatno dobar. There's his phone. Pogledaj prema. Znači prema telefonu. Evo telefon zvoni, gle sad. Javiš se na Roglić. 8 missed calls. Where the hell are you? Call me on my way. Pregledaj. Gde si k vragu? Nazovi me k vragu. Stiš. I može li se ovdje još da nema? Da gledaš. K vragu. Šta je ovo? I'm going to be home late. Biću kući kasno. Slobodno naručite neku hranu i dostave, vidimo se ujutru. Where is he? Pa otišao negdje da juri zombije, čoveče. Da li da idemo? Oho, vidi nešto je prošlo vam. Oh je. Baš ima You are. Sarah, neka doza are you jeze. okay? Yeah? Dobro sam, čoveče. Does anyone come in here? No, who would Yeah. be in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Dobro, kako ti You're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something ain't right with them. I think they're sick. What kind of sick? Aj. Honey, come here.
Kakvo ludilo. Jimmy, Kako je realna ova slika. Gledaj ti joj, je. Wow. Kakvo ludilo, čoveč. You shot him. Sarah, I saw him this morning. listen to me. There is something bad going on. We have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tell me, come on. Come on. Where the hell you been? You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. What in there? You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. This ain't half the people in City lost their minds. Can we just please go? L2. Or a parasite or something. You gonna tell me what L2. happened? Later. Hey, Sarah. How you holding up, honey? I'm fine. L2, gledaš ubiše. Can we hear what's on the radio? Yeah, sure thing. Thanks. Pali radio.